おはようございます。皆さん、今日は私、日本語でプラクティスしたいと思います。日本語あんまり上手じゃないけども、時々は日本人の友達から日本語でもお願いしたいんですから、今日は日本語でブラックを始めても間違えた始めていただきたいと思います。朝の8時頃、私たちは学校に行くよつもりですけど、友達はいつも遅くね、いつも遅いですから今待っています。友達がまだ来てないんです。友達来たらすぐここから多分駅まで5分ぐらい歩いて、その後は電車に乗って学校までに行きます。それと今日どこ行くのと何をするの全部このビデオで見せると思います。よろしくお願いします。日本語わからなくても日本人たちもビデオを見るので、私は日本語でビデオを作っています。特に心ちゃんのためのビデオです日本語わからないのでちょっと教えていただけないでしょうか。日本語はまだまだですからちょっと大変だと思うけども、一回やってみましょう。はい、傘持ってきました。はいはい、一つだけ洗濯機の後ろあると思います。今日は雨ですが、友達は傘持ってますかと言いましたので、傘を今持っていますけど、友達の傘をまだ探せているからちょっと遅くなるかもしれない。まだ今何分？もう遅い。起きるのは早いでもこの人はいつも遅いです。私は起きるのはちょっと遅いでも出るのはいつもの早いです。朝のビデオはこれで終わります。よろしくお願いします。いつもの遅刻する人、いつもありがとうございました。この電車に乗れないと学校までは時間に間に合いません。今からは私一人で行きますと、この遅い方の彼女で今から来るので、ちょっと待ってからちょっと待ちます。その後は二人夫婦は一緒に行きましょう。私一人で後ろからビデオを撮りながらAmazon まで行きますと、
न खानो जो न खाओ म क्या मिसेर गयो ओए मिसेते moi कृष्ण सानो खानो जो हाय खानो जो itu ima kara amega puteru no de kamera ho to chitte baira मजाले पानी आइरहेको छ अनि चाहिँ अब ठ्याक्क हाम्रो बिहानको खाना कैसित अहिले आउँछ नि के त्यस्तो बिजी नभऊ न यार कति हतार भयो केही खाने अनि कस्तो पानी पर्यो कामतिर भाग्ने जुत्ता नबिजाउने आइडिया पनि लागिसक्यो मैले पानीले के बिगार्छ हेर्दै जाऊँ न हामीलाई कम औला हुन्छ यो जुत्ताभित्र पानी छिर्यो भने अनि अब चाहिँ हाम्रो यो मेरो एक्लै हुनु पालो आउँदैछ सरको उता आइसक्नु भएछ एकी लिन जाँदै हुनुहुन्छ सर अब छाता बोकेर हैन म अब एक्लो मान्छे क्यारम त एक्लै यतिकै भिडियो बनाउँदै गफ गर्दै हिँड्छु क्यार्ने सरलाई देखेर चाहिँ मलाई एउटा गीत गाइदिनु मन लाग्यो कि पर्खाइमा भिजो सिरानी अनि उता चाहिँ फाइनली हाम्रो सरको म्याडम पनि आउनु भयो ला गाडी छेक्यो यता अनि उता अब म एक्लै हुनु बेला आयो ल भाग्यमा छ भने हाम्रो नि यस्तै गरी हिँड्ने दिन आउला नि हैन साथीलाई सुत्ता छोडेर हिँड्दिने ठिकै छ यस्तो धोकेबाज भाग्यमा छ भने यसै गरी हिँड्ने दिन हाम्रो पो कसो नआउला र ठिक छ हेर है कटेल भाइ हेर या बालेको पारा यो मैले बिपिनलाई पनि पठाउँछु बिपिन तैँले नि हेर है फुकोका आएर केटो कतिको फेरिया छ भन्ने भाग्यमा छ भने हाम्रो नि त्यस्तै गरी हिँड्ने दिन कसो नआउला र हैन अब यसो थम्बेललाई फोटो हान्दिउँ है मौका यही हो आज साथीको पोल खोल्ने दिन हो खोलिदिउँ पोल हेरौँ है केटा हो हेर है बालेलाई सबले मेन्सन हान्दिन् त्यहाँ यति मेहनत गरेर लुगेर खिचिरहेको छु त्यहाँ मेन्सन हानेनौ भने नि तिमीहरूलाई रोक्न ओ फुतारी कोचिमिते इको आज अब भाइरल बनाउने हो ट्विटरलाई ठिक छ त मलाई एक्लै बनायो दुइटै खुब हिँडिरहेछ नि मेरो बेबी तिमी कहाँ छौ मलाई नि यसरी हिँड्न मन लाग्यो हो कहाँ छौ बेबी चाँडो आऊ त कमेन्टतिर भयो नि आऊ ल मेरो बेबी तिमी कहाँ छौ हेर त मलाई ह्याप्पी हेर पछाडि तिमीले त्यसरी हिँडिरहेछ म एक्लै आँसु पनि आउँदैन यही बेला बेबी कहाँ छौ तिमी भन त जन्मिन त जन्मिएछौ नि यहाँ भन्दा के भन्दैन होइन भन्ने ठाउँ नै छैन अब पर्खाइमा भिजो सिरानी त्यहाँभन्दा गीत गाउन पनि आउँदैन पछाडि दुईजना म एक्लै के हलुवामा बालुवा पनि म अघि हिँड्छु गई यसरी भिडियो बनाउँदै
हिँड्नु पऱ्यो नि भ्यू चाहिँ नआए पनि भिडियो हाल्न छोड्दिनँ जति नै होस् 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जति भयो नि हाल्ने हो सेकेपछि सेक्यो हो क्या फेर सँगै हिँड्यो भनेर अरू सोध्ने होइन दाजु बहिनी हुन् दुइटा यहाँ अहिले जिस्काउनु कन्टेन्ट बनाउनु पो यसो दुइटालाई देखाएको र होइन भने त कहाँ दाजु बहिनी उनीहरू सोझो छ हाम्रो बालु चाहिँ फेरि केटाहरूले त्यहाँ फोन गरेर के हो भन्ने होइन है बालुलाई अलिअलि भयो कि नेपालतिर राखेँ कि गर्लफ्रेन्ड सिजन ब्रेकअप गराइदेऊला फेरि हुँदा यसो यहाँ अहिले कन्टेन्ट पो चाहिएर दुइटालाई कपाल बनाइदिँदै हिँडेँ त म यस्तो के हो नियन गोदे भिडियो चुकुताइंदा के तो जेम्बु नियन गोदे चुकुनुवा चुत्तो मुझे खासी नानो दे इमा करावा चुत्तो नेपाल गो मो चुखाते मस तो toki wa nion go toki wa नेपाल गो पुताचु माजेते करा इत्सोनी भिडियो चुकुरी मास्यो तो नियन करा भिडियो मितेरु खाता नि मो चुत्तो ओनेगाई ga arun des itu onegai wa nanto imasu ka to video wa share subscribe to comment yo onegai shimasu今日のためにはこれで以上となりますかまだまだです一応じゃないよともし帰る時も時間にあればもう一個ビデオを作ってと電車の中でいると知ってから YouTube にアップロードしますぜひサブスクライブハローしてくださいねお願いします今からは私バイトしてる会社を見せますちょっと待ってキャメラバックしないと見えないのでこれですこれは Amazon です Amazon नेपालमा भन्ने भने चाहिँ Amazon नियनको देवा Amazon यही Amazon को हैसियतभित्र अब जाने चिठीहरु प्याक गर्ने आउने अनि हाम्रो खै दुईटा साँच्चै हराए त घरमा बुढी भई यसरी केटीसित हिँड्न लाज पनि नलाग्ने रहेछ यसलाई रोक्न भन्दिन्छु मैले भन्दिन्छु ठीक छ म चाहिँ अब एक्लै गई हुन्छु ल अरु भिडियो चाहिँ अब साँझ फर्किने बेला आउँछ ल